Khetha unyazi wezulu. Siyabonga amaNazaretha ukuhlabelela kumnandi kwasezulwini. Sibonga ithuba umshumayeli osipha lona njengabantwana abancane. Sizingane kaManazaretha sicela intethelelo nasezulwini. Fika isikhathi somnikazi sesilimele. Sizolokhu sinxusile njengamunye ngamunye ngoba nolapha endlini uzothi hayi wakwakwenza usibanibani nama ngikwenze shuthi into enziwayo manje sisusa icala ke kithi lokuba uNkulunkulu asikhumbule ngoba kuyenzeka uwenza isono kanti khona okubhekile naye bese senza nje ebese ethi hayi ngabona umfana kaMthethe kwenza ngoba ngimkhonzile ayishuthi kuyikhona kuyenziwa la ekhaya. Yelinye ilanga ngikhumbula indoda yaseNkandla lezinye insizwa zaseGoli eyifundela ubudokotela zaseyihlangana seyilungisela uNkulunkulu unyazi wezulu zase zithi hayi uNkulunkulu sifuna ukuthi mayibuka ihlabelelo angavuli ihlabelelo lesi sisiphethe kodwa esakhe ihlabelelo sibuke lapha kwePhethe yakasiphethe abuke kuya xofe nje ngomno mayithanda ukubuka ihlabelelo base bemfakela ihlabelelo lapha kwePhethe yakhe bathe bese memenzele sebembekela yayisizwe inkosi ukuthi lesi hlabelelo esikuyo namaNazaretha asenaso yayisithi inkosi kanti benithi nenzela mina into enhle yathi ke abantu bami senithwele isono yathi ngoba lento siyiphumile kusesiye yami nabanye sebenayo ngaphandle kwemvumo yami la ekhaya ngabeka ioffice ngathi ihlabe ezothenga khona ithi kodwa amaNazaretha senehlabelelo emafonini ithi ke insizwa niphethe isono ithi lesi sono umuntu nomuntu iNazaretha nesihlabele noma ongakholwa uthi lesi sono siyosuka kini ngokuthi mfoka ngema nihambe nibatshela onke amaNazaretha ukuthi onefoni onehlabele efonini akasidilithe uthi noma ngabe sanifile bafana bami leso sono ngiyosibuza ngisibuze kuwe usungasekho ngema ngithi ngeke udlule lapha usibanibani usenehlabele efonini yakhe khuluma ke ngofika late bantwana benkosi nje basifike late nje omunye uzokuthatha kwenze okwakhe ethi hayi mina ngiyazi ukuthi kuyafika nje lethu ungabi nankingi susa leso sono sinjalo ukuthi akwenziwa lapha ekhaya ngoba kunezinto esizenzayo singazi bantwana benkosi ukuthi ziyosibopha ngomhla uphela sithi hayi kuyenzeka nje ngoba siyazi ukuthi hayi kuthiwa basuka ngapha kwaMthetho abanye basuka ngapha hayi kuzobalula bazonikezwa nje umsebenzi kaNkulunkulu bewuphathe lo msebenzi akusiwo wethu bantwana benkosi okaShembe siyawesaba nathi noma siphiwa ubaba umshumayeli sizinsizwa ake zimkhonze kakhulu umshumayeli ngoba uthanda unyazi wezulu amen siyasithanda ukuthi la angakhona nathi sibe khona siyamthanda umuntu ohlale ekhuluma iqiniso noma zikhona indaba zezwe akekho umuntu ongayikhuluma indaba zezwe kodwa kakhulukazi mayikhuluma ezasezulwini bombheka nomngane ohlala naye umbuke nalo mvakashela njalo ukuthi yini nixoxa naye ngoba ningakukhuluma kweza nikwenze konke kodwa okuningi kufanele kube kwalapha ephakameni noma ngabe nihlangana apha noma kuthiwa insizwe yezulu ungashintshi masuphumela kuthiwa yapha Joe fanele igama lakho belinye ngabe maningi amagama akho njengoba lapha nje khona indoda yangakithi ibizwa ngosigebengu kodwa iNazaretha noma behlangene noma siphuma yehlanga kuthiwa yasigebengu njani bese thiwa ukuthi hawu lo muntu njengoba sithi uyiNazaretha futhi elidala wabizwa ngaleli igama enjena maNazaretha nami ngihlabele ngoma nje ngithi lapho usubabiza abanye nami shebo ngibize nathi shebo silobe kulezo sikhumbuzo saka Nkosi uthi lenkosazana sisuka kuso ngoba sisuka endabeni enkulu esayibona thina singatshelwanga umuntu sike sizwe abantu abadala bekhuluma isono ke emadlebeni ethu bethi bafana nibona ngalutho thina sabonile bethi thina sabona umqalo ndlela bese ngibuza ukuthi lo phambi kwethu unjani kanti shuthi phambi kwethu akukho lutho phela masingabonanga lutho siyasizwa ukukhulunywa kithi twani izingane bayashumayela nje bancane bayibona ngathi indaba kusabona indaba enkulu mathi uyilalela indaba enkulu awuyitholi futhi kwakuthiwani ngayo kodwa abantu babona indaba enkulu hayi sasiwe nje sithi masiqhamuka vele siwe uthi umuntu wayewe seza lapha ngamvele ngiwe uwiswa yini ingoba Nazaretha eza nomuthi ngisho phambi kaShembe ithi inkosi uShembe engcwele inkosi ilanga lamalanga ithi maNazaretha kuyeleni manje ithi ngemphinde ngisho ngiqhawule ngoba izandla zenu igcwele umuthi yayeka lapho namhlanje ngabe nathi siyaxhawula kodwa yibo labantu ababesho abashona namhlanje bathi babona indaba enkulu kodwa bebena uShembe ibona ngabe siyaxhawula nje namhlanje kube bona bebengekho
asikhawule nje ushebe ngenxa yabo. Hayi lezi ingane zanamhlanje ushebe lisaqala kodwa wayikhala namhlanje usakhala. Kodwa kukhala ngengane ezikhona namhlanje. Hayi shebe sithi nami masubabiza abanye sibize Thole Nkosazana. Bawayibize inkosikazi elinye ilanga. Iyafika le nkosikazi yakhala abantu benkosi. Ize kushembe inkosi uthingo. Hayi ngoba senhle sezulwini maNazaretha. Unhliziyo emnandi izandla zakhe inofonofo. Eyathi ngelinye ilanga kufika le nkosikazi izoguqa kuye. Ithi le nkosikazi baba ngicela abantwana. Uthi hayi ufuna abantwana? Uthi yebo. Sengihlala isikhathi eside abantwana matholi. Uthi hene mntanami wena ngeke ubathola abantwana uthi ngani baba uthi wena ingane wawungayifuni ingane ukuthi mawukhama ingane lencane uyayishaya uyayixosha uthi sabona thi mthayi lo ingane ekwazi uyiphatha sathi ngeke simnikeze ingane. Wathi baba sengizoyithanda ingane wathamba othanda ingane zabantu wathi baba ngizoyithanda kanjani wathi ayibona mawufica ingane edlala wathi hamba khona la idlala khona engadini noma ngaphandle ufica ithatha zibeletha amabhodlela wathi nawe uhamba kuzo ufike uhlale nazo udlale nazo umacashelana uthatha ibhodlela mayibele zikubelethisa ibhodlela ebese usho uthi umntana wakho loyo ebese yamthatha yamncelisa. Uthi thina abashaba sobe sesiloba ukuthi umntwana simbeke esideni sakho ngoba usuyamdinga futhi uyamthanda usukwazi nokumbeletha. Khona abantu abanganazi ingane. Abanye banazi ingane zikhona kuba khona kodwa kufanele uzikade zashona. Mabebona ingane zabantu abayifuna lehambe khona ngoba ziyakholwa zona. Njoba silapha abantu benkosi sesipayini sikaShebe. Ayikho indawo esingacasha kuyo ngaphandle kwalena. Ngoba ngelinye ilanga eshowe ethempelini namhlanje likhona othi kwamazokhela isipani sakho. Wakwaqhamuka inyamazana igijima ngiyayithanda le ndaba. Gijima le nyamazana iza ngejubana iza njalo le nyamazana. Yayihuphi insizwe izinga layo. Angazi ke noma lapha kithi eNazaretha ikhona insizwe esazingene. Kodwa uyibone nje insizwe sikhuzela hlalisuthi nesihluthu. Ithi mungenayo imali yokuzingela haya uqondile kahle. Yazingela phela inhlashuthi yazingele nje inhlashuthi. Ungayazi kahle anyazingela impela nje zingela impela. Abantu bathanda onogwada bathanda nenyamazana. Lasa isingela lezi insizwa zeza zasezihupha lenyamazane yaza lenyamazane yagijima njalo lenyamazane yathi mayifika lenyamazane siyibona ithempeli la ngithi khona kwamazokhela isibani sakho ithempeli kabamqalwenjeni babamkhulu eyathi mayifika lenyamazane yathi gqugqu yabuka amasango onke yasigijima yasiphoseka kuleli isango ongena khona inhlansuthi kakubiyiwe ke njengalapha enjwabethe lihleli nje esigangeni ithempeli. Esingene lenyamazana esifika ihlala la kuhlala khona inhlansuthi esithi fika ithuka khona zezi imalasi bakhuzela ngaphesheya bathi nakho yakubambe ushaye ubambe bebiza ngamagamazo bayazika bakubazike. Umdlalo nje omnandi lona uyikhuzele ithi mayisihambe yakho ibonisele ngemuva imemeze kakhulu. Hamba kakhulu izinja that mayifika lapha ethempelini kwamazokhela isibani sakho bayabuka abantu bendawo bathi sifuna ukubona namhlanje ukuthi bathi ushaya uNkulunkulu lezi izinja ziyongena lethempelini phakathi. Leza lezinja zagijima lezinja that mayifika lapha ethempelini zakhala zigijima ziranda ithempeli ziyabona nali zingagquma ngeqamatshe zingene kodwa lokhu iranda ithempeli lokhu ikhala nje ayingeni ngaphakathi. Ekhala inyamazana Iswe sinyamazane ezazihlala eyiteni o elithimaye ewe baba namhla yasonjani inyamazane ithule ihlele ethempelini yagijima inyamazane sewenze
abanikazi beyimalasi babefika lapha bafike bathi hawu lezi imalasi zihlula ukungena lapho bagxuma ngamakhuzu baphoseka phakathi ethempelini bayifica inyamazana ihleli bafike bayibamba bayibulala bahamba kuyobikwa kwenkosini ubabamkhulu kwathiwa baba inkosi ilanga lamalanga kwathiwa baba sekungena abantu babulala inyamazane wathi hayi engasiyu inyamazane wathi bekumuntu wasezulwini babulala umuntu wasezulwini kusuka namhlanje sengiyabasula ebusweni bomhlaba zahamba zaba isithupha lezi insizwa entabeni zaseshona namhlanje azikho kodwa ithempeli kaShembe lisekhona bakhona abantu abamaNazaretha esithi silapha endlini yokholwa sizocasha sibalekela izwi ukuthi liyabhubha kodwa mase silapha kuphinde besixoshe phakathi ekholweni sithi silapha endlini kaShembe esibayile esihle sasezulwini kodwa belwe nathi basizama ngemithi basethuka abasithandi basifisela konke okubi ayiShembe sibheke inkosi yamakhosi buka ngakithi inyazwe ezulu sibheke uthanda inkosi yamakhosi sikhumbule Shembe umuhlo wasebuhleni sakhetha ngalo lolu suku kwakumhla ka3 April 2011 sakhetha inkosi yamakhosi sakhetha wena Shembe amagama amemeza abambili kodwa sezwe lakho Shembe sahlala kuwe inkosi yamakhosi ibheke inkosi uthanda inkosi noma sinezona noma sehluleka babukhona noma singathandani isodwa njengoba silapha nje kuyenzeka singathandani isodwa mayibona ingane yomunye ithole okunye isiyacasuka omunye ufisa okubi mangathenga imoto uyacasuka ekuhlekise nje behleka kodwa ngaphakathi kubi konakele mayibona omunye kuthiwa kuze kuthiwa umyeni wakhe uthenga imoto phela akamthathi ngane uyabona ukuthi umona vele loyo umona kumaNazaretha khona yaphasa nje ingane yomuntu yaphasa ugrade 12 suyisitha salowo muntu ngoba ezakhe ingane edlala utshwala ayifuni futhi ukufunda mayifika esikoleni nakamantobazana nakabafana maya yafunda le yayimisela awukuyayitshela nje lokho okubuka nasesontweni kuyitshela kanjani maningi amagama esithi siflathele sikhonjwe ngawo uma sifika size kuwe ufika usibala ha ngani yami ungenza isilima semflathele uyangithuka uzokubamba kodwa uShembe amen uzokubamba uShembe sengathi ubawe ngakubamba usaphila phuma isilonda engeke siphinde silaphele akhona amaNazaretha njalo sihluphayo amaNazaretha asiphethe kabi ngomuthi siyahlupheka akumenjalo ukuthandana phakathi ithi ukuthandana kuhlale kuvame phakathi kwamaNazaretha ngiyakhohlwa ukuphatha kahle abangenayo nabangenisayo nibaphathe kahle ngalokho abamamukela izingelosi bangazelele abanye bamukela ingilosi bengazelele lutho kodwa siyahlupheka phele kanzima nabanye baplana nje ayifuna ubone bekhona namhlanje noma uyashita emncolo enkonzo ithole yena akekho usekhaya kodwa yena uyukade wabola ushoda ukuthi engcwato nje ingamathambo khona lapho ubolile akhona abantu ababoliwe abazifuthi ihluthi simbaba thina sibahle kanjena siayinile sigqoke kahle kanti sibolile ngelinye ilanga khuluma lenkosikazi ngiqeda indaba yayo sengizohlala phansi lenkosikazi ithi lentizwa yakwaXashi ekhuluma ngalo mama ithi wasuka ngalo mama odlala nezingane wasedlala lo mama nengane ethatha ibhodlela alibelethe athatha ibhece alibelethe athi thula wena Sipho eshibhece bahamba yayinkosini uthingo baba sengidlale nengane yathi mntanama kwakadlali yathi akakaneli buyeli yodlala nazo batshele ekhaya umyeni wakho ukuthi angavumi ukuthi upheke lento usengane kulezi insuku iba ingane hamba udlala nezingane ikhanda uthando lokuthi lezi ingane wasithola uzoyiphatha kahle yini usahlulwe izingane zabantu ukuyiphatha kahle sesitshela phela kuthiwa umama nje bakhona omama nje labaphambi kwethu nathi omama bethu noma wami umama engekho mambuthu nje kodwa umama bethu njengoba silapha nje bantwana benkosi siyambonga uNkulunkulu ngiyakhumbula ngelinye ilanga omunye umama khona isono insizwa kithi khona isono angani noma kusiqaliso noma kuyisono noma kuyisiningiso noma kuyini kodwa khona izona enjalo ekhona emhlabeni khuluma omunye umama sikhumuzo seNkosi uThixo lo mama ukhuluma ngendaba enkulu maNazaretha ukhuluma ngomkhokheli owangapha enyakatho ngiyasaba ukulibiza ithempeli bakhona bangapha konyakatho simela nje bakhona ngapha konyakatho baseswazini asibo bangapha babangena nje ngephutha kodwa umthetho wabo bangapha angisho ngokwebala sikhona ke insizwa ngapha ezi-8 kubantambama kancane ngebala cha nje ezethu nazi nathi sinazo enjalo yabona nje uma usuka eminyango ubuka ukuthi igcwele insizwa usuka nje eminyango uthi uyabona nje igcwele izwane zonke zikamhlophe uNkulunkulu wasithanda bathi black is beautiful basho njalo abafundi uma lo mama ngapha enyakatho abantu benkosi ngenzela ukuthi noma ngabe isono siyakudla kodwa uthi nje kusimala njengabantu
Uma silapha maNazaretha enyakatho ithi ke lenkosikazi umkhokheli ithi ngiyavuma uyasuka lenkosikazi inengane yentombazana noma eyinkosazana leli bandla. Lenkosazana iyahlupha lenkosazana. Ayikomi yehlula. Mayabona umfana nje noma ngoba umfana wenkomo simqomile. Engakasho lutho nje. Yambona nje Dluma ayisekwindoda yakhe. Bakhona abantu abanjani. Wakwasho njalo omunye mama wathi ingane yami iyangihlupha ayiphethe kahle wathi wena mama wawunjani usakhula ungaqomini wena. Wathula ngoba bamazi oSipho noSipho noJoe. Kuthi kwakungabantu bakhe. Ya manje usemuhle usengcweleka manje usemdala phela manje izolo zakhe asayikhumbula senzileyo. Awufuni incwadi yeSabatha. Ufuna incwadi yeSabatha. Angazi ubani noma u51 noma ubani esihlabeleni somthandazo weSabatha noma u49 Ubalelela kahle. 47 qale phansi. Ubalelela kahle isifundiso zabazali bakho. Ithi uma ulalela kahle izifundiso zabazali bakho uyokwandela insuku zokuphila kwakho phansi ithi emhlabeni sibusise sabeka ushembe phezulu kweintombi zaleli bandla nangaphezulu kweinsizwe zaleli bandla uthi uyabusiswa insuku zakho ziyokwanda emhlabeni. Uyabusisa egadeni kwakho. Uthi wena ntombi yaleli bandla nkosazana engaqomile uthi uyabusiswa ngisho eganeni kwakho nenzalo. Mana simelana. Kodwa uma ungayiphathanga kahle ukhulu uyozala igebengu uyozala idabo. Ngoba akazi uyiphathe kahle ukhula. Ngoba nenhlahla nje wathola ikhehla la kulungisa kodwa wathi isigebengu phela. Uhobile nje manje basikwazi abangaki bayakusho kodwa bathi hey ubani wayinkunzi sibani. Namhlanje uthi bayibona amadoda abantu amehlo wavula kakhulu. Funda insizwa izulu. Nenzalo yomzimba wakhe yakubusiswa. Uthi ngisinzalo yomzimba wakho yona iyabusiswa. Ake kuzala igebengu. Uhambe kahle phambi kaShembe. Awuyibheke ukuthi la usuka khona usuke kwakunjani. Wayicela lentethelo ukuthi awuyiphathanga kahle. Khona abantu abazali babazibahamba noma sebeyogana bakumnandi kwasekumnandi sebekhohle ukuthi baba bahlupha abazali babo. Ngangathi mina ngelinye ilanga mzukwane uNkulunkulu sengipha amandla. Ngoba ngithenga imbuzi nje ngiyise kumama nobaba ngithi mama ngithi baba ngizosula inyembezeni enganganikhalisa zona ukuthi ngangenzeni kodwa ngisula inyembezeni. Ngaba ziyavuka emamilithini maNazaretha. Ebese ukhala ngabathakathi ukhala ngani yodlala inyanga uzube impande into ongayazi. Udlala abantu phela imali ungabi nayo ungakhengisha ikhaya udlala abathandazi ngenxa yokuthi wawonile wena azuyicela intethelelo. Bheka isitabeni. Ithi ngawubheke nayi le ndaba incwadi le kaJeremiah 3 verse u3 verse lenkalo singakubaba lesithathu. Yeah. Ithi awubuka intaba. Bheka isitabeni. Komthetho uyakwazi wangalala khona komthetho. Ubo. Ebese uyabuka kwesakamthetho. Iphinda ungalalanga ku. Nasashe walala. Nasathekweni wala ubuka lezi zinto abayiqale phansi mina nabayizwa ngaba. Qale phansi baba. Bheka isitabeni. Ithi akubheka intaba. Ubo. Ebese uyayibuka lezi intaba. Iphinda ungalalanga ku. Iyiphinda ongalalanga kuyo. Hamba nasimelana kapheli baba. Hamba nayo. Asendleleni. Ithi ubheka nasendleleni lapha ehlahleni uyaziwa uyasazi isihlahla kodlula usesikhumbule kusibala. Sithe wena uyangazi wena. Ngazulu isingasazana namhlanje siyazana. Eso njalo ubaba omkhulu ekhuluma nenye intombi uthi wena khulu ulesihlahla wenza ukuthi uthi nomhlawuphela wasingcolisa uthi siyawuvimba ngakufika la kuye bakho. Aba wavuma kusihlahla uthi ngangazi ngiphatha ungane ngakha kuwe siyadlula. Sizokubamba. Siyakhula phela nazo sidle. Funda sizwezulu. Asendleleni. Ubheka nasendleleni. Ubahlalela abama Arab. Ubahlalele wena Nkosi abona imithetho yakho. Ulonilise. Ngokwenzani baba? Ngokuphinga Hlala phansi kwakho. simelana. Nangokona kwakho. Ulone kakhulu izwi uyaziwa. Oh shala. Athi Nkosi. Yabona izono vele kwenza ungahlabeleli. Uthi uyahlabelela vele kuphela ihlabelelo uvela ubindwe izambane ngoba izono ziyavuka. Lesihlabelelo wasazi usemncane kabodwa ngokuthi uyahlabelela vele sikubambe.
ngoba izono zabo sazimngothi bekuyini ukuyikhumbula ngokunokuthi uyivunge mana vele kasigcini iqiniso ngokulikhuluma silenzeni nathi siliphile ayisengifuna ukuhlala phansi ngaze ngabe indawo engasayiboni la mphuphe ngihujwa abantu kabe mhlawumbe bekukhona lapho Manazaretha ngapha enyakatho kusuka lenkosikazi emkhokheli lengane yayo ithanda ukuqoma nje kakhulu ivuma wonke amadoda makufika insizwa kaMhlongo uyayithatha azikho insizwa kaMhlongo lapha masifike yamthela uyayithatha ayikho yakumthela futhi nje yathatha kanti le ntombi mayithatha lezi insizwa kuyehlala umntwana kuyo ebese ibuya kunini ithi mama njengokuwazi ukuthi ngibabana nobani lo ngibabana usenginikeza ingane athi mkhokheli hawa umntana nami bayothini ibandla ngishaya umthetho phezulu komama hamba uyikhipha lengane uthe bese yele inyangele yele kubathandaze beyinikeza ihlambezo bathi ihlambezo bebanikeze bese bephuza yothi mayifika etoilet bese ifika imkhipha umntwana ebese fika lapho ingane yompana noma yini ithi le ntombi eyesithatha ingane yokugcina ithi impela wayithetha esayithethe bese ithatha ifake phakathi etoilet nakubo yahlala lenkosikazi yafika insizwa wadilindile ilungisa ithandaza inkosi ngipha umakoti omuhle nophelele nofaneleyo yasithandaza insizwa esilinda esibona intombi enhle emhlophe imvamisa ke thina insizwa siyesithandele kumhlophe angazi kwenze njani angisho ukuthi abalungile abamhlophe kodwa siyesithanda abamhlophe makuqhamuka nje ibhakabhaka lentombi lithe ukuthi asilithandisisi fayifana intombi ithi ubamhlophe nengemhlophe ifika isithatha opende igcoba ikhucula ubumnyama bayo kanti umuntu muhle njalo noma ngayisilendo amen kodwa amen kunjalo uma sisuka le ntombi siyakhala ke le ndoda iyomemeza emzini wabantu iyacela lapha ephakameni cha ingane yamkhokheli iphethe kahle iyaziwa ihlabela kahle futhi igida kahle mayisiphethe ihlangu sayo wemama ukhala ngisho abashumayeli base besuka sebeyicela le ntombi yayisicela le nsizwa sicela isilungisa konke nje sicela konke yayisilobola okwamnandi yaphuma intombi yahamba kanti behlaza yafika ubhekhiza umgidi yagitsela yashona ungena ehlanza yaphuma bayibonga zazisho insizwa ayisho insizwa yabuya le nsizwa kwathi kwathe ugiye kwemnandi yabuya kwahlala yaqinisela indoda yathula insizwa awu angikwazi engihlangane nakho noma ngingaze ngibonge kodwa engihlangene nakho angikwazi yayazi ingozi ngeqwantwala ile ngishawe yona hawu ingozi ngeqwantwala wathi impela kunjalo wathi umndeni kuthula kuyabozwa mboza mntanami umboza amanyala ungafa ngikhipha inkomo zami ngabe ngiyibolekile lezo nkomo bayabaqoda bathi abaqoda akube sekukhuluma ingane yomkhokheli tu uzophoxa kumkhokheli unani mayiphoxekile ngokuba icala lento ibambe Simelane uzoyifuna Simelane ngiyaxolisa sizayizwa ufuna nje uyiqeda kahle indaba bese uyifaka le ncwadi yakho isililo 4 verse 6 uma le ntombi isiyasuka Manazaretha isekhamba isikhathi ayisamtholi umntwana hlala isikhathi ngamtholi umntwana beze bethi hayi no ahamba nonikela kushe benikele inkosini uthingo benikele othingweni kodwa hayi lutho ayibuyi impendulo yomntwana akuhlale ke bantwana benkosi hlale nje inkunzi ekhanda behlale hayi bese bethi abanye hayi awuhambi yolinda ngasekhaya insizwe u7 for sure uzomthola umntwana ehambe yolinda umkhokheli 7 days abuye umama phela nayo ingane bayazi ukuthi umntwana ingane ngatholakala yabuya ingane yahlala lapha cha kwathiwa hayi uzotholakala mayibona indoda haya qhamuka lutho ebese tshela umshumayeli omunye ethi umshumayeli hayi ake sihambe senkosini uthingo namhlanje shebe uNkulunkulu uphelele ngifuna lento ayiqede kuwe ngoba ngiyabona abantu abanomona uyabona into mayingathi into bethu abanomona emuva nala ngekho abanomona akhona vele abantu abanomona bokudalwa nje isiphiwo sabe ithanete labo lelo banekhona nje abanjalo namanje banomona kumanje nje kuthi ufika ufaka unazethu omuhle fisa ubunga ayinyo unazethu abakho ubona nje wakho italent lakhe ke lelo ungaxabani nomuntu onjalo italent isiphiwo kuyashiyana uhlabe 20 uhlabe 30 sisodala ngithi amathanda nephi umuntu unethalent lakhe njoba silapha nabathangathi babona obhozo banyakaza omunye ubhekele bakhahlela idinde kusuka kulungile kuya italent lakhe umuntu
Uma Nazaretha silapha endabeni kaShembe. Le ntombi mabafika enkosini uThingo lenkosazana. Bafika la kule nkosi enhle isikhukhula sokuphakama. Isitimela silayisha induna namakhosi. Inkosi uThingo lenkosazana. Bafike baguqe phambi kwalo. Bathi baba silethe nangu. Ilensizwa baba. Iminyaka baba mithathu. Iganiwe. Nangu makoti. Wena nsuku ehlaza baba. Kodwa umntwana baba kamtholi. Siyacela baba sasizwile abantu uyabapha abantwana. Anomdlulu umvangeli wafika kuwo engenawo umntwana. Wamnikeza inkosi irice wathi akafika edlela yona umntwana ebesemtholile. Wasiyamnikeza baba insizwa unayo ngegama lakho Shembe. Baningi Shembe bamukelisa kanti lo unjani yena? Laselithi uThingo. Uphuma wakho wena ntombi. Wathi baba umkhokheli athi ukhoma ngokugcotshwa phela umkhokheli. Wathi asikakhulumi ngomkhokheli ngithi uphuma wakho. Wathi hayi usekhaya. Yathi mlando makho umtshothi ngiyamfunezela. Yayisithi inkosi uThingo wena mama mkhokheli. Buyela bandleni uyolitshela iqiniso ukuthi lengane bethi mamthola umntwana ebese uyayikhiphisa ebese uthi ayibuyele ihlabe nentombi. Buyela kuba ufike ubatshele masutshelile ibandla ebese uyahamba uye etoilet. Laselifuna induku laselidladlana umhlanga base bewulanda umhlanga. Lafike uphatha ngesandla salo kanje umhlanga lasethambana etoilet ekhaya laselifeni ufaka lo mhlanga wayesethi ngoyimemeza ingane manifaka lo mhlanga uthi lo mhlanga uyophenduka kube yimina nothi bani ufaka etoilet ngiyobe sengiyimemeza ingane ziyonovela lo mhlanga bese nibuye nani zala kimi ebuhleni. Shembe umfaka endleni phakathi. Babe seyenza umkhokheli esethempelini efika ekhaya bomama kodwa hayi musukukhala wenzani manje? Khuluma sikuzwe. Athi hayi ingane yami usibanibani. Njoba niyibona nje ibiyenza ukuthi nokuthi. Awu bifi iyona ibingisiza ngoba oshekhazi bengibathola Nkosi yami. Nontsumbi lana bengibathola. Manje nayo inkinga enginayo. Lathi badla umkhokheli siyakuphuca isiphika namhlanje. Siyathatha. Wathi kodwa ngophila ngani isima senithatha isiphika. Wathi siyathatha. Yasisuka lenkosi asiyuthatha umhlanga siye uThingweni afela kwamba ngesandla uThingo labuyisa waya ekhaya mayifika ekhaya yafika uNovela ithika lenkosikazi emkhokheli ithi yayibona lezi ingane uthi eyokuqala yayehla iqhamuka ezantsi uthi kwakuyingane yomfana uthi le phambili ndawo kwakuyintombazane uthi le yokugcina kwakuwumfana. Uthi wayesenovela lezinto lezingane eyibona enovela emhlangeni wayibona zanovela uthi sesihamba nawo sasofika enkosini uThingo safesa kunikeza baba uthi asefela uthala la ubamba uThingo umhlango la ubamba umhlango laselithi kusukela namhlanje nina ingane zosibanibani usibanibani akafunanga uniphatha kahle ithi namhlanje sengiyonithatha ngiyonibeka endaweni thizeni kuyothi makufika ingane lapha ziswele abantwana sengiyoyinikeza nini bona. Awu manazo Shembe uNkulunkulu. uShembe akukho kuyo ungakutholi. Anilona ilanga kwafika inkosikazi ifika ithi baba ngizocela ingane lithi inkosi ilanga ufuna ingane uthi baba yebo ngiyayicela uthi mntana nami sengigijima indawo zonke ngifuna ingane angiyitholi uthi kodwa ke hamba olanda umyeni wakho. Yahamba lenkosazi yabona umyeni wakhe uyimbeka lapha kwakhe mayifika nomyeni waphambi kababa iyaguqa phambi kaNkulunkulu uthi uNkulunkulu wena ndoda njengoba ngikubiza ngithoza la ngenzela ukuthi ube ufakazi wami ukuthi unkosikazi wakho uma isezala ingane eneyinwele zendiya noma efana nendiya ungasho ukuthi ugangile ophuma phandle ubokwazi lo ngalo unikezwe yimi. Ithi ngoba sengihambile ngacinga endaweni zonke ithi kodwa ngiyithola ingane nasemndenini angiyitholi uthi bonke bayalandula ithi ngiyefika lapha ezulu lamandiya uthi fika ngafica ingane yomfana uthi yona ezozalwa unkosikazi wakho. Yayikhona ephambili basho njalo baba usibuye bathi yayikhona lo ngane ephambili bayisho bayazisho negama layo eyaqhamuka kanjalo eyayindiya. Mangiphiwe Nkosi nami
hayi shebe uzukhumbula umfundisi walelizwe. Khumbule Nkosi yamakhosi uNdosi simbonile shembe sebenzela wena Nkosi yamakhosi. Ezakheke Nkosi izona ezakhe akusize zethu. Kodwa simnxusela indlela yakhe Nkosi yamakhosi naye we umuntu unyazwezulu. Ukuthi nangabe sengene kulomhlaba ungamphiki. Uma isefika kuwe Nkosi yamakhosi ungamphiki Nkosi yamakhosi ubone ukuthi uye. Silapha Nkosi nomgidi siyakwazi ukushaya Nkosi besigidi esicawini shembe owathi uyena owaqhamuka naso lesicawu somgidi. Siyayibongela nje uNkulunkulu sithi uNkulunkulu akambheke. Simelani seyiphumile ngicela incwadi yami. Sengizobe sengihlala phansi emvini lezi incwadi. Ngokuba icala lentombi abantu bami. Omunye uzofunda uNehemiya. UNehemiya ngithi 10 no30. Bangaphosisi verse 10 noma u10 ivesi lika 30. Awuqale phansi sizwa izolo. Ngokuba icala lentombi abantu bami. Ithi ngokuba icala lentombi abantu bami Likhulu kunesono saseSodoma. khona insizwa zalapha eNazaretha ayingenandaba nje nentombi zaleli ibandla. Makuqhamuka intombi nje uqhamuka ngazini. Thatha ibhekiswe lekhanyuka enye futhi. Ibhekiswe leqhamuka enye ibhekiswe leqhamuka ziningi nje. Azizwe insizwa sisemhleni. Sisemgidini ixoxa insizwa. Zithe ubani nobani mina sengiqedile ngayo. Ithenye ubani nobani sengiqedile ngayo. Ibala nje ilokhu ibalile. Nale ibala layo nalo ibala lo. Kodwa namhlanje ngiyazazi ukuthi weganiwe nenathi wehlaza. Noma kade abahla futhi abaphelele bangashodi lutho umbona ukuthi amakodwa ophelele. Kodwa ikhona intombi ngemuva ezoniwe. Thoma insizwa lapha eMpumalanga ithi mina mfoko omthethwa ngashayina into wehlaza ngathi awume zingako zone ngemuva yashona phansi. Mana ba. Zingaka ngemuva. Njengoba silungisa nje insizwa sithi sifuna ukuganwa siyaqoqa siyahlanganisa. Njengoba siqoqa laba abangemuva sibashiye benjani? Sibashiye benjani? Ungafika sithule isizwe insizwa zezakhola lezi insizwa uhe uzoba nenkinga. Fika sithule kanje izakhola lezi insizwa amadoda ziyakholwa ngiyibona sihle kanje ziyakholwa. Uwekho lutho. Sikhohlisile nje. Mase kubuya esikoleni lapho kubone intambama eyihlahla lapho kunciwa ngegamthini ke lezi ndawo. Nciwa ngamagamthini. Konakele nje liyabhubha konakele. Wena wazi hayi ziyakholwa nje ubuyibona. Yabona umkhelo omuhle kanjani? Hayi ziyakholwa lutho. Akukho nix. Lutho. Angaficela inye ikhehla lapha eNazaretha nengane encane kanjani. Katata lomkhulu ngenwe into omkhulu. Akazebe umfana lo muntu. Phela umuntu ongazebe umfana uyazi umfana mayikhulu bayingena ibhoxongwane liba yini. Ibhoxongwane liyahlupha ke ibhoxongwane. Siyafika isikhathi ibhoxongwane lidlule. Ebese ufika isigaba esithile. Kodwa lo mkhulu kwenze njani kuye? Ngcono bamakhehla wena lapha endlini. Makhehla hlupha kabi la makhehla kithi. Udlula ingane encane na 16 years ubone sekhiphulile wenze njani namkhulu. Base ibuthi kwenze njani nabanye ufike umuntu ethi angiboni. Mase qhamuka into ngale manje sevule ngamehlo siyabona. Athi angaboni kodwa sonke lesikhathi. Manazaretha kufika indoda enkosini uNyazi lwezulu. Mayifika le ndoda ithi baba. Hey baba ngiyocela Nkosi yamakhosi. Uthi uzocela njani baba ngizocela ukugana baba ngizocela umakoti. Sakhiphe isandla uNyazi lithi wena nonuganiwe wena. Uthi baba mina ngiganiwe ngusibandana kwaSibandana baba ngiganiwe mina. Nkosi yamakhosi abuya ngiphambanisa emoyeni futhi uma wadonsa ubuya ngiphambanisa mina. Uthi ngisho wena impela uganiwe uthi unganiwe. Luthi kuNyazi lalela mntanami. Emsebenzini usebenza nobani? Uyabala uthi nobani bani uthi khona ngambala uyambala. Uthi unkosikazi yasibiya loyo. Anonethe emsebenzini manibizana uthi wena nkosikazi wami usho kuye. Uthi sasimlobe kuwe isona sokulana nkosikazi zomuntu usulalile naye. Usewumkakho ngokuphelele banibizana ngomkakho. Swa kanjani nkosikazi wendoda nje uzothi umkakho? Ngiqala kanjani nje? Qala kanjani? Zintizwa kithi asibheke lendlela esihambayo. Asibheke lendlela siyibuke. Ufika insizwa yaxoxa insizwa yangema yaseGoli. Ithi ufika insizwa yomngani wayo izocela onyazini lwezulu.
mayihamba iyacela baba silungisile ekhaya yacela kwenza konke sizocela ngaphambi kababa ilethe imbuzi baba ngizocela ukuganwa iyacela ke lensizwe cha ilethe imbuzi bejabula bethe ikwenza into enhle kakhulu lo muntu into engajwayele ukwenziwa abantu yahamba lensizwa yacela intombi ebhentshini ibiyaziwa intombi yafika yacela intombi eqeda yenziwa konke washadwa waphelela konke kwakuhle wahamba isikhathi yabuya lensizwa icela nibongema ithi ngema ngithatha ngemoto ngifuna umphezelo onyazini ithi lengane ngayicela kulo unyazi iyangixakela ngathi sigqoka amabhuluku ekhaya mayifika enkosini unyazi lutho unyazi uthini ntansothi unyazi akukho engakwazi manasa ithi le ntansothi cha baba baba ngidobuyena inkosikazi wami unenkinga ave thanda amabhuluku enkosi yamakhosi lithi kunyazi liyathula isikhathi eside liyathula ngesikhathi liyabuya lithatha sengikhuluma nababili lithi wena ubuthi mawuhamba edrobheni uhlangane nentombazane efaka ibhulukwe ebese uthe mase ngithole lokhu nkosi yami kanti bona bakini bakupha lo nkosikazi uthi mahlangane nokunye ufika kuyikhiphila izinqa kuze khipha amapayipi lapha ngebhulukwe kuyiputshuzile wayibamba eqolo kwathi ma bese kuhamba kucija ngiyithole sona lesishuqulwana nkosi yami uthi kabakini mntanami ngalosuku bakupha bakubona ukuthi uthandani njengoba ngibakudloba amantombazane afaka amabhuluke uye ukhomba wena uthi hey inkosi mase ngithole ungena nje ozihle uzibeka matha awuqale mhlophe ngalo ifundile ngokuba icala lentombi abantu bami ngokuba icala lentombi leli bandla inkosazana kaShembe likhulu kunesono saseSodoma uthi likhulu kunesono saseSodoma iSodoma neGomora lawisa ladikizwa uNkulunkulu waduba walahla uthi kuShembe lelo cala noma lokho kwenziwa abantu baseSodoma seGomora uthi akusolutho kuye ngaphezulu kwecala lentombi yaseNazareth elachithwa ngokuphazima kweso Nkosibusise mntwana amen fundele baba yini ukuba singaniki izintombi zethu abantu bezwe ukuba singaniki ingumuluza intombi zaleli bandla singathathela abafana bethu izintombi zabo maningi amakhosazana agana abantu abangakhona masa phansi kwezwe maningi athi umuntu besefike nenkomo kusho iNazaretha likhuluma isona noma bana ba ethi besefike nenkomo ngiyibonile benge ngisayiyeka mina ubungayiyeka yini ebuze wena isono sakhe athi ubungayiyeka yini uphathisa wena anamngebe ngiyiyeka usesithatha isona nambenge ngiyiyeka zigani ngani iphume ngomthetho wenkolo izihambe ngaphandle iyothathwa zingunguluza sikhona sizinsizwa zesonto hayi nezancane naniloboli kanti intombi yokucinga lumende ngoba insizwa ifuna intombi zizothola umende hayi umzimba esibhekana nakho kubantu benkosi ngoba kuyafana noma thina sifuna ukulobola niyasibheka ukuthi sinemali noma sisebenzi noma sihlele ekhaya niyasibhekisisa ukuthi awungayi lapha akasebenzi la umuntu azozama ezogcina ithatha ingane yakho kule ukuthi ithathwe ingunguluzi iyopheka ukudla okushisa namhlanje ibhizi yapheka ukudla okushisayo uyayazi wayiganisa wena awufuni ihlabe sabamkhulu esokugcina kwahlabe awufuni ukwazi ukuthi niyasazi noma nabantu ihlabe esokugcina sikaQobenzela awufuni besilizile we babamkhulu ithi besilizwile we babamkhulu 219 loyo sasifika ukwenza ithi sifuna ukwenza qeda mfuthala phansi kwezwe Sami we babamkhulu ithi we babamkhulu thambisa izilakho ithi thambisa izilakho we babamkhulu ithi we babamkhulu sozama ukulenza izilakho Nkosibusise baba awuqale phansi incwadi yakho baba
ukuba singaniki isonto sethu abantu bezwe. Indoda yakwaMjada ahleze ekhuluma ngayo umfundisi waleli bandla uMjada. Uthi bathatha imali noma inkomo zomuntu ongakholwa bayithatha bathi hayi beselobole besezokwenza njani. Uthi kubaba mkhulu le ndoda kaMjada ngiyificile esigodini sosizi. Uthi bihleli khona. Uthi bikhala ihlabele sathu 19. Uthi sihlabele ngisilobe ngayo. Ngoba yadla imvula mlomo yomuntu ongakholwa. Manje niyimukele eNazaretha. Nakusasa nisazoyimukela. Ufike ngumuluze mfeni mvume nje. Nithi hawo kodwa vele naye ayikholwa. Ayikholwa kanjani isola uwe? Ayikholwa kanjani ifisola uwe? Ayabakholwa nje labo sindiswe yini? Nangenzali ngaliphila isindiso lapho nganyile. Ungabhubha impela ekhaya ngabe ilabubulo lekhaya. Awufunde mfowethu. Singathathela abafana bethu izintombi zabo. Khona uSathane ohlasela izinsizwa ezinhle. Ofike yini faka imikhala emihle, faka amashati amahle, zibhinqile zizinhle. Hambe icifele amakhosikazi abantu amehlo. Hambe bacifele noma amakhosikazi lawa odadewethu abasanda kubakhipha, fike sebebhekisa phansi amehlo ethi hayi bakithi sipho. Esho kimi ngenxa yokuthi ngicifelisa. Hawu sipho. Hawu wena njena nabadlala kancane nje wena. Wafika usibonelo wangithatha. Aloko bheke phansi khona ngothi phansi yabona ifunela nje vele street. Zinsizwa uma kunenkosikazi womuntu obhizi naye yazi namhlanje uyezu ngihamba ohlala ekhaya. Ngeke ubonana noShembe. Kunzima kabi ukulobola eNazaretha. Ukhipha inkomo zakho kunzima. Ngoba usukuthandaza ulindile. Ezitswegaliwe sihle ziphelele nakho konke. Kodwa abanye zithwele kanzima. Uyacabange. Yayithenye indoda ngiyacabanga unkosikazi wakho mayiphume ehambe emhlanganweni noma edrobheni ngimfonela njalo. Ngithi uhambe kahle endleleni. Iteksi ayimanga. Lokho ngithenga nje ngithi asithola uthaba ungena uyizwini ekhona. Ngifuna ukuzwa ukuthi uhamba yedwa yini. Basabathina insizwa. Uyimpohlo uhobile kanti uphinda amakhosi zabantu. Uzophuma intshebe uhala vele ingake ihola koqoleni enkani. Uhubhanya amakhosi zabantu. Kosazwa umuntu akalutho kuwo. Benze njani insizwa kunzima nje kulobo. Uyayazi inkomo uthi imali nesitolo. Inkomo ngayinye bayiphuma emzini umuntu iyakhulunyelwa. Funa wazi ukuthi umaka wamcifelisa. Yavumela isono insizwa yakithi kwamthetho yazi ngumhlobo. Yathi mfowethu ngizovuma isono kuwe. Ngithanga ukuthi isandla sosono mfowethu. Mina ngaze ngalivume zami kuwe. Uthi angizovuma ukuthi ngilale nenkosikazi yomuntu. Ngithi-ke mfowethu awungiqolele futhi awufunda ihlabe sababa omkhulu. Uthi umfundisi umlungwana ngo-2012 futhi yathi umqalo wendlela. Leso sono siyothathelelwa mzukwana kwaphela lo mbhalo lapha phakathi emthandazweni wesabatha. Ngithi-ke mfowethu yabona nje kuphila wena kade washona kufanele singcwabe street wena. Wakhala inyembezi ngathi yafo kunjani noma yini ngeke ngiqamba ngikhohlise ukuthi ikhona izabaza zizulile. Bane sazi masenza izono ithenye insizwe yaqulu ithi umuntu bomfohloza ngomthetho umfohloze ezebe isicaba. Ngomthetho luqondo uthi mfo. Funa insizwa baba. Noma abantu bezwe beletha impahla. Ithi noma abantu bezwe beletha impahla. Nokudla ngesabatha. Noma beletha impahla ngokuthi bavele bephoqa bathi thina sifree ngesabatha ngesonto sobe sisonto. Sifree nje ngesabatha. Hawu sazobonisana nobaba ukuthi uthini. Oba naye vele udedi. Twa dedi. Athi yebo mami. Bese kubotshwa kuthiwa athi ayisabatha likhululekile vele imvula iyobina ngalolu suku bazobe sebethempelini thina ngeke soyenza kahle lento yethu. Ifike impahla ngesabatha. Kodwa kuthiwa eNazaretha. Sasa masuhlupheka fanele uye kuShembe. Shembe yahlupheka eNazaretha. Yabona insizwa izolo. Shembe yahlupheka kakhulu. Thwele kanzima yithi. Asiyiceliseni abantu benkosi sicela indlela uNkulunkulu ukuhamba kahle phambi kwakhe. Sifuna indlela kwenza iqiniso phambi kwakhe ngoba ngisho singagcini ukukhuluma. Kodwa nokulenza silenze phela. Amen. Singafani nalowo yamkhokheli lo ngimsaba kakhulu indaba yakhe. Lapha eMpumalanga unendoda ethi uDr. Ishebe Unyazi ayithini uNkulunkulu manana. Unendoda ethi uDr. bayazi bonke endaweni. Kuthiwa ikhanda ephithanelwa ikhanda le ndoda. Ayigijima yonke le ndawo. Lapha na eMpumalanga lapha eKrili kuthiwa igijima yonke lapha koBhetali kuthiwa kwindawo ayihamba ngenyawo nje isuke eBhetali ngenyawo iye eKrili nje. Yayazi nje ukuthi iyahlanya ekhanda. Basebethi abazali bakhe akuhambe. Uthi umfuna umlungu umfundisi umlungwana ngo-2012 futhi yathi umqalo wendlela. Leso sono siyothathelelwa mzukwana kwaphela lo mbhalo lapha phakathi emthandazweni wesabatha.
uhambe lapha kwaShembe lapha lutho befikile eGoli inkosi uthini mabafika lapha eGoli luthi uThingo hayi wena uhlala uyaphila wena inkosi kubusisa yasuka lensizwe ehamba mayifike behlala lapha balinde kusuka emotweni bazobuka umgido ngakusasa behlale emotweni le ndoda besithi ayisa uchitha amanzi yalahleka le ndoda phinda ngiyatholakala le ndoda kwaze kwaphela umhlangano waseGoli kanti le ndoda ithi bisendleleni isuka lena eGoli ize eKrili angazi ibanga lide kodwa 100 km mosuka lapha uze eKrili ihamba ngeenyawo ithi lansizwa ngihamba nenkosi uThingo uthi ngathi ngiyochitha amanzi uthi ngayifika singilindele ngaphandle yathi ngene ngapha emotweni uthi ngene emotweni sasa seyahamba uthi sathi basahamba endleleni ebesethi yehla uhamba ngenyawo ulandele emoto uthi ngiqeda ukuhlanya uthi uThingo lahamba naye laze lafika uyayiso indawo elafela mshiya kuye laselithi hamba ngenyawo lathi ukuhlala okusele kuwe sekuncane mina ngiyaje sengibuyela phezulu ayingilosi ngilindele siyangifuna emzini waseGoli ekuthuthukele kwaManazaretha uthi sifika imshiya uthi njengoba ngilapha ngiyangibona sengaphila ngisena lutho uthi inkosi uThingo uthi namhlanje ngiyakhetha inkosi yasehleni baManazaretha iyakho lensizwe iNazaretha namhlanje khuluma ngoShembe ukuthi unjani wena unjani ke wena njengoba niphi unjani unjani njengoba usinikini kunjani nje unjani sithi zayo noma ngqoma nikini kodwa khona ingubo emhlophe zithembile ngeke zithole le ngubo emhlophe zithi khona emhlophe kodwa ngeke zithole ngoba iyasetenzelwa akusikho ngoqathi ngigcinisa abantu uqeda ukholiwe uyayisholo nje edlalela uyizele ngoba nje sihlelisa ngokumnandi kuyashumayela indaba kaShembe kodwa mawulapha uthi wena ukhole ngoba isabatha njengoba izwi lakho silazi masilapha incane kodwa mawufika ekhaya uyakhulumela phezulu kodwa malapha uyacicela baba Mshumayeli mawufika ekhaya kuzimalanga shintsha izwi ewe baba ubona uthonze njani lapha nama ngazolala ezibeni namhlanje kodwa ngomshumayeli icicela uzoshona phansi ucishe ngisho umthinto obhozo kodwa baba lutho ihlungu kabi lelo sizingane sizelwe sithi mase siyabuka ubaba ekhaya kahlonishwa umama ephuma ngaphandle kahlonipho babanye ihlungu kithi sizingane ngoba isinika isithombe singasihle ukuthi siyakuthini hayi ngabasola abazali buhlungu kithi yini abadayisela lo basithengisela yini ngakho lahlani ububi bonke nobuqili bonke ithi nobuqili maningi ithi kodwa ubuqili banjwa ngani ngishiswa ngani nomlilo uyobanjwa sikeleni nokuzenzisa ithi nokuzenzisa baningi abazenzisayo bafika bayathandaza into engekho umuntu uyazi ukuthi nyana ngono nekhehla la ngapha esikhawini lathi ngakwazi thina ngcono sesingane zesonto sifundisa ukuthandaza nane nabashisize kakhulu sifundisile nje ukugida sasifundisa ukuhlabelela yasifundisa ngisho ukuthandaza uma uthandaza lebandla uthini bafundisa abaqotshwa bebandla uma uthandaza umntwana uthini angizwe ikhehla la ngapha esikhawini lathi mathandaza lakhehla mase kuthandaza lo sihlala nje duzu kweingane ethandeka baba Nkosi cela ungiphe ekhaya ukuthi umama engangishaya besiphendula indoda nami Nkosi thandaza ingane baba ngicela ukuthi ngiphi ishumi lokuthi ngikhere ngomsombuluko nami Nkosi ngoba into eyayingakwazi ukuthandaza kodwa thina sifundisiwe sizothandaza sithini ekhaya kunjena konakele siyohlala sithini uba ubhekalela uma sizingane njani thina othanda ngithathe ngisele omunye ethathe kwamlaleli baba wakho wena lalela mina nalo ngamlaleli wakho lalela mina sophila kanjani bazali bethu sokhula sebezulana kanjani ayihlanye emakhanda abanye abantwana siyababona ezikoleni bazali bethu ibongo zethu manizazi sitsheleni phela engasifihleli ukuthi makuthi ungasikhakhana ngithethe ungakasikhakhana mangawasibiyi ngitshela ungangikhohlisi ngibona ingane esikoleni ingane ihlule ukubhala igama layo inyanga lina 18 years ihlule ukubhala igama layo kodwa njani enganeni ayizazi ukuthi yapi ithi mama wathi nje ubaba wafika la wahamba bazali bethu singaze sihlupheke sithwale kanzima singawutholi umsebenzi sithwele kanzima sihlupheke sihleka abanye abantu sihleka abantu esikhule nabo ngenxa into eyodwa sitshele iqiniso bazali bethu sitsheleni sithi masikhula sazi ukuthi mina ngiyishangane vele kulungile ukuthi ngikhule ngizazi kunongazazi baba benkosi uNkulunkulu singathi ngasikhumbula sipho ukukholwa nathi besikhuluma cha ngixolisike baba benkosi phamele nje ukuthi uma kuhlale kabe endleleni zakho uNkulunkulu akusize ngelinye ilanga uthathe uyokuthatha ufana noThekwane uma ukhanda indleko sakho gijima ethatha indleko zomayina nezojolwane nezapha ethatha kwamaqhube enkukhu eyokhanda ifuku lakhe la ufela le khona
nawe qoqa uthatha ubucoshela coshe sikushilo lokho ozokuzwa ongakuthanda futhi ubiyeka bathi ungakuzela lokho ungakufuni ukuyeka kodwa ushembe uzokubamba inkosi bezwe nemizweni